Uthando lesimelemele womgunyathi ezomshonga ubantu uthando lwamanje alusela qiniso alusafani nolwayizolo alusafani nolwasendulo vele wefika lama 50-50 ezimpila zihlupheka thina baba ubantu uthando lwamanje alusela qiniso alusafani nolwayizolo alusafani nolwasendulo vele wefika lama 50-50 ezimpila zihlupheka thina baba yeah izima lentaba amaklawudi kokoda mfana sikamba ngalo uthando lesimenemene ubantu mina wasenikatele balaba abantu umuntu ozitshela ukuthi yena uyakuthanda ngabe kusebenzisela umuthi abuya kushaye ngekorobela ngabe kujulela futhi lo muntu womnyakhathela ngisafunile lutho ngalaba abantu sitshela ukuthi yena uyakuthanda ngabe kusebenzisela umuthi abuya kushaye ngekorobela ngabe kujulela futhi lo muntu omnyakhathela ngisafunile lutho ngalaba abantu ngisengeli location wathi kimi ngicela ufikela nasikhulume makuza ngathi kuwe sikhuluma ngane usuku bonke lokhu wathi fika lana kimi uzothola ngikulindile nami ngokupaphatheka kwami lokhu ngasho ngabisi text fire we fire womgunyathi ezomshonga nakuya yena libe careful machini ubantu wesanika nakuona lokhu uthando lamanje lutholisiphelemeni uthando lamanje lutholisiphelemeni lona lutholisiphelemeni lona lutholisiphelemeni ubatshele ukuthi hayi thina ama-african kwenzi sesikhathele ngalezi zinto zomgunyathi yeyi ye machita ayiphakamele into otex bathini ngapho kwelase-algeria ubatshele ukuthi hayi thina sesikhuluma isi-arab asisenandaba lazo lezi zinto zomuthi lezi kadele omshonga nakuya
lapho wangibiza khona ngebaswa ngisendela ilokeshini wathi kimi ngicela ufikelana sikhulume ngabuza ngathi kuwe sikhuluma ngani ebusuku bonke lobu wathi fika lana kimi uzothola ngikulendile lami ngokupaphatheka kwami lokhu ngasho ngabiza i-tax fryer we fire, 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 fire. We fire. We fire, 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 fire. Yeah, Tex. Uwatshele ngapho kwele se-Algeria ukuthi hayi lani sesikhuluma isitaliyana ngapha. Yeah. Wayibiza nge-fire lento. Iyatshisa. Uthando lomuthi bantu liyakhathaza uthando lomgcinyathi shwalahlu uthando labo maritswayi bantu liyakhathaza bona luphela kona kumushakala yonke into kwamele ufunde shuwe empilweni onyankathela ngisafuni lutho alaba abantu wena uthando lomuthi bantu liyakhathaza uthando lomgcinyathi shwalahlu uthando labo maritswayi bantu liyakhathaza bona luphela kona kumushakala yonke into kwamele ufunde shuwe empilweni onyankathela ngisafuni lutho ngalaba abantu yeyi uzokhuluma kanje omunye umfowethu izolo nje usisa nje uzibophele wase wafa sekhaya omunye naye last month uziphoyizeni yibo laba bantu laba uthola sebefakele izimpuphu ezinkulu lezi ungathi into inyamazana ehlala emanzini ungathi ngumakada ukubona kanye lokhu ikubona kabili ukubona kanye ikubona kabili kwamele ufunde shuwe empilweni onyankathela ngisafuni lutho alaba abantu ukubona kanye lokhu ikubona kabili ukubona kanye lokhu ikubona kabili kwamele ufunde shuwe empilweni onyankathela ngisafuni lutho alaba abantu yela omshonga bamugwini wathi ngiliwe chete yane ukamele nifunde ukuthi le into kumele niyenze kulaba abantu abangafuni ukusebenza abafuna wena unina nkumbulungama abantu bami benganesa nhliziyo yami veliwe buhlungu ongizwe ngiphelelwa ngamandla ukuthi ngihlale phansi mina amehlo amavela agcwala izinyembezi ukuthi mangikale mina yeah ulalele uzwe mina sengizigavi isikhozi sengicabanga ukuvalele abantu abanye nhliziyo yami veliwe buhlungu ongizwe ngiphelelwa ngamandla ukuthi ngihlale phansi mina amehlo amavela agcwala izinyembezi ukuthi mangikale mina wena uthini uthini labo bezama-Great Challengers umoyo somkhula amajita afana lawo maqhuba ezinkulu zaseKings lapha lapho kunothando lweqiniso khona emuva le engikhumbula khona kumama abantu abami madoda yeyi
ngisenza so sengicabanga emuva wona bengikhona sengicabanga ingane zami mina sengicabanga abantu abami mina sengicabanga unamfana wena ungambona ngisenza so sengicabanga isithando sami wona bengikhona sengicabanga isithando sami nguwe iliwa lenhliziyo yami mama Lona lu 20